ubwo neza wose kuri kibigano n'amakuru genda tukugezaho niki tukuzaniye rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano irakomeye kandi irakomeje ndetse hari gukoreshwa bimbunda ziremereye intoya abaturage bagahunga bakumva amasasu za roketi n'ibintu bikomeza kuba bicyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'urugamba ruri guhuza umutwe wa M23 uyobowe na General Sultani Makenga hakaza n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo murabizi ko harimo ingabo zaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye Malawi, Tanzania, Afrika y'Epfo zaje nyine mu buryo bwa SAMIDRC cyangwa se mu butumwa bwa SAMIDRC ziturutse mu muryango wa SADC. Usibye ibyo kandi hari ingabo z'u Burundi ni ingabo zaje gufasha igisirikare cya Kongo mu kurwanya no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko umutwe wa M23 biri kumvikana uri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Usibye ibyo kandi hari n'abarwanyi cyangwa se imitwe yitwaje imbunda igenda nabwo yifasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu rero muri iyo mirwano ibintu birakomeza kuba bibi cyane ndetse M23 yafashe umujyi wa Kanyabayonga ndetse FARDC na MONUSCO bakwira imishwaro. Twari twibagera no kukubwira ko nubundi harimo na MONUSCO ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zigarure amahoro, zikaba zihamaze imyaka irenga 20 ndetse kuri ubu zikaba ziri gukwira ibishwaro nyine mu gihe M23 iri kubotsa igitutu. Kuri uyu wa kabiri rero tariki 5 Kamena imiryango itegamiye kuri leta yashinje inyeshyamba za M23 gutera igisasu mu gace gatuwe n'abasivile mu bihe ruhande rwegereye izi nyeshyamba nyine rwemeza ko igisasu cyatewe na FARDC igihe yahungaga Kanyabayonga bivugwa ko yaraye n'ubundi ifashwe na M23. Kuri ubu rero ntacyo uruhande rwa guverinoma ruratangaza kuri aya makuru. Icyakora imirwano yari yakajije umurego muri aka gace hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23 mu bice bikikije Kanyabayonga. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ku ruhande rwa Masisi byibuze ibindi bisasu bibiri byajugunywe n'ubundi ndetse byajugunywe kuri uyu wa mbere n'inyeshyamba za M23 biva mu misozi bagenzura hafi ya Sake bikagwa Ikasengezi mu burengerazuba rero bwa Mugunga. Nta muntu byahitanye. Umutuzo wari wahagarutse mu mujyi wa Sake kuri uyu wa kabiri nyuma y'ubwoba ku mugoroba kuri uyu wa mbere kubera n'ubundi amasasu yumvikanye muri uyu mujyi. Twakubwira ko rero ku rundi ruhande abagereye M23 bavuga ko kuri uyu wa kabiri igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo ubwo bahungaga Kanyabayonga bajugunye igisasu mu gace ka Burotwa ni muri teritwari ya Rubero. Ku isaha y'isa 11 z'umugoroba nibwo byatangajwe na bamwe mu bakurikiranira urugamba ko M23 yamaze kubohoza Kanyabayonga, nubwo umuvugizi wa MONUSCO yuniriye Tona Colonel Kadagini Mansa yari yemeje ko bohereje n'ubundi ngabo gufasha FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo kubuza M23 gufata agace ka Kanyabayonga. Twakubwira ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mirwano y'Ikanyabayonga yatumye bahatuye bahagarikirwa imfashanyo ni mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Kuri ubu rero umuryango utabara imbabare ku isi wahagaritse igikorwa cyo gutanga imfashanyo y'ibiribwa by'umwihariko ku bantu bateshejwe byabo babarizwa mu gace ka Kanyabayonga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gikorwa rero cyari cyatangiye ku itariki 30 z'ukwezi gushize, bikaba rero byari byitezwe ko n'ubundi kizarangira mu byumweru bike biri imbere cyangwa se bibiri biri imbere. Itangazo rero rivuga ko kuri uyu wa kabiri tariki 4 Kamena rikavuga ko rero intambara iri hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 yatumye abaturiye Kanyabayonga bata ingo zabo. Favier rero n'ubundi uyobora CICR Igoma yavuze ko n'ubundi abantu bagera ku 58 bari bagenewe iyo mfashanyo batayibonye bose, ahubwo ngo bashoboye gufasha abagera kuri 29 bitewe n'imirwano ndetse n'amikoro make. Tariki 30 Gicurasi 2024 nibwo n'ubundi abaturage benshi babyutse bahunga imirwano iri kubera muri Kanyabayonga muri Rucuru bavuga ko amasasa akomeje kuba menshi cyane ndetse bahunze kubera ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga. Itangazo rero mu gihe M23 n'ubundi kunze guhamagarira abaturage bahunze kugaruka bwangu
mu bice igenzura, kuko n'ubundi abahatuye batekanye kandi bafite imibereho myiza nk'uko bigenda n'ubundi bigaragazwa n'uwo mutwe wa M23. Kuri ubu rero ni ibintu bikomeza gufata indi ntera aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera n'ubundi urugamba rukomeje guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo batandukanye. Birumvikana bari gufasha nyine iki gisirikare mu kurwanya no guhangana n'umutwe wa M23, ndetse twakubwira ko rero M23 nayo ivuga ko irwanira uburenganzira bwayo ndetse ikarwanira uburenganzira bwa bene wabo b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko bavuga ko bakorerwa ibikorwa bibi cyane birimo ibyicarubozo n'ibindi bikorwa nyine bibasira, ndetse ngari nayo mpamvu batumye bafata intwaro kugira ngo barengere bene wabo, nk'uko M23 yagiye bigaragaza mu bihe bitandukanye ndetse no mu rugamba rwakunze guhuza igisirikare cya Kongo n'uyu mutwe wa M23. Kuri ubu twakubwira ko n'ubundi aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kumvikana ishinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwagiye rubihagarara rukavuga ko nta nyungu rwakura mu kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabura umutekano. Igaragaza ko rwose u Rwanda rugaragaza ko rwose ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23, usibye rero kuba n'ubundi u Rwanda rwaramaganiye kure ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'uko u Rwanda rwaba rufashe umutwe wa M23. Twanakubwira ko ahubwo u Rwanda rwahindukiye narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikira ikanafasha umutwe wa FDLR, ngo n'umutwe rero uvuga ko urwana kugira ngo uzabohore igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rukagaragaza ko ari umutwe ugamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Ndetse twakubwira ko uyu mutwe wa FDLR washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko ba mukerarugendo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe n'uyu mutwe wa FDLR. Twakubwira ko rero n'ubundi M23 nayo yagiye ihakana kuba u Rwanda rufasha uyu mutwe, ndetse M23 yagiye ivuga ko nta gihugu na kimwe gifasha uyu mutwe wa M23. M23 ikavuga ko ibikoresho ikoresha mu rugamba bimwe biba byambuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igatangira kubikoresha, ndetse ngo ibi byambura n'ubundi ngo bagatwira imishwaro. Iyo bakwiriye imishwaro rero hari ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare bagenda batabitume mu twa M23 ugenda ukabyitorera ndetse ugatangira kubikoresha mu guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Usibye aho rero ahandi bavuga ko bakuri ibikoresho bya gisirikare bibafasha mu rugamba rwabo rwo guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. M23 ivuga ko ubwo yahungaga muri za 2013 yasize ihisha intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare uyu munsi biri kuyifasha mu kurwana no guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Usibye ibyo kandi twakubwira ko ahandi M23 yatangaje ko ikura ibikoresho bya gisirikare ari mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko bafata umwanzuro wo kugurisha nyine bimwe mu bikoresho byabo, ndetse M23 ikabibagurira nyine ndetse igatangira no kubikoresha mu kurwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bikomeza gufata indi ntera umunsi ku wundi, ndetse imirwanire kujya imbere. Hari ibihugu byaje gufasha igisirikare cya Kongo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 birimo Malawi, Tanzania, Afrika y'Epfo, Burundi, imitwe yitwaje intwaro ni byinshi rero cyase ni benshi baje gufasha n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo kibashe guhangana no kurwanya umutwe wa M23, ndetse umutwe wa M23 uvuga kurwanira uburenganzira bw'abakongomani by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi.